Kita mau nanam-nanam dulu ya. Ini kebetulan udah disisikin sama suami, tinggal nanam-nanam. Ini tadi aku beli bibit rambutan sama mangga. Ini katanya pohon binjai, rambutan binjai. Lalu ada pohon mangga aromanis. Proses mencangkul. Yang dalam ya. Bismillah, jangan lupa disolawatin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ini pohon belimbing. Ini belimbingnya ya. Ini tadi dapat harga 25.000 ya di Pasar Bantar Bolang, Pemalang. Bibit aromanis. Bismillah, semoga pohon aromanis mangga. Pohon rambutan. Semangat ayah, bantu doa. Napa niku nggih? Napa? Mepet-mepet. Arang-arang. Oh. Ya apa niku kok. Ora bener. Saya kok bener bersyarat kan. Nggih.
5.000 berapa? 5.000 isi 3 bulan.